itandukaniro y'ukuntu mwateguraga wenda mutarabona wenda n'ubu Imana yabafashije murakira, itandukaniro noneho rihari mu buryo bw'imitegurire y'ijambo ry'Imana? Biratandukanye. Ubu nyine wowe wenyine bino bikubera ikimenyetso ibi. Nk'ubu amasomo menshi ubu nyategurira hano kuri ibi ngibi bintu bisa n'iby'ikoranabuhanga. Urebye nawe witegereje muri aka kantu urabona hari ibintu byanditse. Ubwo ni mashini yabyanditse kubera ukuntu bipanze neza. Ubu nije wabipanze njenyine. Ubu hari itandukaniro rikomeye. Mbere narategura ngategura ibintu nyine amasomo ngayashira ku ikayi ariko simyasoma. Tuyasoma. Hakabwo nshika n'imbere y'abantu amwe nkayibagirwa. Ariko muri ibyo bihe navyo ndashimira Imana. Imana yageze inibutsa ikaminibutsa amasomo yose ngayafata mu mutwe nkavuga ibindi 10 nkavuga 20 nkavuga 10 nkavuga 5 nkavuga bingahe zose ngabikura n'ubu ndaca bifata. Ariko itandukaniro nuko ubu nyine amasomo yose ngenda nyakurikirana mbanyasoma ndihanganisha abo dusanga ico kibazo abo bagifite ico kibazo buriya no gukomera nizo complexe bakazigabanya bakavuga ico Imana yabashize ku mutima. Ubu ngubu nabo barashobora gutabaga umwanya n'umwanya ariko kabisa ndabihanganisha kandi nabo babwira ngo bakomere cyo ni ikintu gisanzwe. Burya nageza numva n'umuntu ambwiye ngo some muri bibiri ngahita ngira complexe kandi nkabanzi gusoma kandi nkaba nshakisha ibyanditsweho biri vuba ariko nareba abantu banitegerezwa mu maso ngahita ncika intege. Ariko rero ubu soma neza bibiri iriya ubu ngubu ni ugusomera igitabo iriya. Imana yarakoze cyane. Mwiriwe cyangwa mwaramutse abakunzi ba New Legacy TV. Turaryohe kandi turanezerewe kubw'uno munsi twongeye kugaruka nyuma y'iminsi myinshi mutabona ibiganiro byacu. Uno munsi rero ni umunsi uri speciale uri special. Mubona kuri kamera zacu dufite umutumirwa uri speciale, umukozi w'Imana. So twagiriye ubuntu bwo kubana nawe. Mbere yuko tumuheza umwanya twibwire, reka manze mbashimire. Ndabashimiye cyane uburyo mudushigikira ko bukeye nuko bwije. Mu by'ukuri turabashimiye cyane. Amakomenti yanyu tuyabona. Vraiment ni ikintu gikomeye mudufasha. Imana bawo umugisha cyane. Hanyuma reka ndeke kubicisha amajambo, twakire umutumire wacu abashe kutwibwira kugira tubashe kumenya twese. Kaze pastor. Murakoze cyane. Ego. Murakoze cyane kutwakira. Kaze yanyu muduhaye iratunejeje. Twakira muri kino kirambi cyangwa muri iki cyumba cyangwa se muri iki cyicaro mwateguye ko tuganiramo. Murakoze ko mwatwakiriye. Ego. Naho baba badukurikirana, amazina nitwa Byishimo Mabure niyo mazina yanje. Nyuma ndi umukozi w'Imana ko kazi nkora, ndi umurevera pasiteri. Hanyuma byo kuvuga ko nubatse ngo abantu bose ko barabona ko ndi umusaza. Ego. Mfite abana 6, abahungu 3 n'abakobwa 3. Ubu ni umugisha Imana yampaye. Hanyuma nkaba ntuye Bujumbura. Murakoze ngira ngo niyagira ibyo badasobanukirwa kukwivuga tuzabongera mu gice cya kabiri. Ego. Ego. Pasa murakoze cyane, murakoze. Ndibaza aba badukurikirana mwamumenye kuburambuye. Navuze ko twagiriye umugisha wo kwakira pastor. Muzukuri no umugisha ukomeye. Pastor muvuga ko twanezerewe kubakira no kuri New Legacy TV. Imana ibaho umugisha cyane. Hanyuma rero abafana bacu badukurikirana uyu munsi twaje dufite ikiganiro nyamukuru tugiye kuganiraho. Ikiganiro kivuga ngo umuhamagaro w'Imana. Twavuze ko turi muri East Africa tuvanga indimi mu Cyongereza biravuga ngo the calling of God. Nico tuganiraho no munsi wa none. Pastor atuganirizaho atubwira amatemwanyaje atandukanye yagiye abona experiences zitandukanye mu murimo w'Imana.
hanyuma pastor dushaka kukubaza woba warahamagawe ryari cyangwa ni gute wahamagawe n'Imana? Murakoze cyane. Twatangiye natwe tubashimira. Yego. Dushimiye n'ababa badukurikirana kuri uyu murongo turiho, kuri channel yadutumiye muri iki gitondo kugira ngo tuganire n'abantu bose. Yego. Bagize neza kuzana ikiganiro kugira ngo tuganire hejuru y'umuhamagaro. Umuhamagaro ni ikintu gikomeye cyane. Tubajije ngo twahamagawe ryari. Umuntu azagenda amenya umuhamagaro agize igihe nyine mu gikorwa. Twatangiye kera turi abana dusenga Imana, ngenda mbikoraho buke. Ndibuka bwa mbere bwanje nagiye mu butayu, ni kera nari mfite imyaka 7. Tugenda dukurikiye abantu bakuze ngo tumare kugerayo, hanyuma bavuga ko bazomara amasengesho y'iminsi 3. Nanje ndagenda ndara icugiye, papa yari umwarimu wa Sunday school, ngo turareyo bukeye inzara irangira cyane. Zanibuka ko nari zaho. Ariko ico gihe sinari bwatahura umuhamagaro, nari ngiye gusoma amasengesho, ngende ngo manze mbabwire imikurire yanje. Yego. Hanyuma abantu baraza gutahura igihe nisanze umuhamagaro, n'igihe naje kumenya wenda ko mfite umuhamagaro. Turangize ndarira, zanibuka bagiye kuncira imbuto bita ngo ni imishishiri. Ndazizana ndazirya. Ndazirya, inzara yari imereye nabi. Mba muzima. Barangiza bafata n'umwanya baradutahisha. Tugiye twari dutuye ahantu bita mu Gashasha, niho twagendeye mu butayu mu Rwara. Hanyuma turatura aho hantu, tuza kuhava, tuja kwimukira ku Ndondo, turahatura. Naho twakoze ibitaramo byinshi, twagiye mu matayo atandukanye. Twabanye n'abavandimwe aho twabaga ahantu bita mu Kinyoni. Ati imyanya yo kuja mu matayo gusenga, nabwo turibwa n'inzara nyinshi cyane, twajaga mu matayo. Ariko tukabikora twumva gusa twakiriye umuriro wo kwa masengesho. Turahatura igihe kitari gito, turahava, tuza gusubira iyo twari twaravuye, intambara zari zihagaze. Tuba ahantu bita mu Rugabano, ndahaba. Mba muri korari, numva abantu batangiye kungira icizere, aturaba konditeri. Naho natangiriye gukorera Imana, ntangiye nko gutahuraho buke. Mba umukonditeri. Hari abazi korari twari tubamo. Yari ikomeye cyane kandi ntiyari yoroshe, yari korari. Sinzi ko abavandimwe wenda bo mu Rugabano bazabikurikirana, bazabibona, ariko bazahita bibuka korari twari tubamo uko yari imeze. Bibuke ko nari n'umukonditeri. Ndahaba. Ariko muri nje mbaye aho ngaho muri korari, nkakomeza kugira umwete wo gusenga n'ibindi. Noneho igihe kimwe niho haje umugabo umwe yitwa Mugwanashaka. Yari umuyumbe yaturariye aho, aravuga ngo Imana ngo iramubwiye ngo zavaho, ati kandi uzaja mu bihugu iriya kure, atuzaba umukozi w'Imana. Ndamubwira ati no urabesha, kuko numva ntaho byoca. Numvaga nje kuba na konditeri narahekeje, ari hari ugomba kurangira, ari agomba kuguma, kubera ko numvaga nene yaronse igiti, numvaga wenda kiremereye konditeri. Kandi bajya konditeri ba ruguru bo kwigisha indirimbo no kuja kuziga iw'abandi. Sinageza mpimba, ngeza kurara ahantu karara niga indirimbo, kazandika nkazifata, nabana kaza nkazigisha. Hanyuma rero ubuzima burakomeza aho gutyo. Uwo muntu avuga iryo jambo ariko sinagitaho. Haciye igihe ndashaka, maze gushaka ndatura aho bukeye, nisanga no mu Burundi. Nza mu Burundi nabwo numva ndi umunyamasengesho. Nsanga ahandi Musasa, turasenga. Twabanye n'inshuti, bamwe ubu bari mu bihugu byo hanze, abo bita ba Gasore Musikinede. N'abanakurikirana n'ikiganiro turabasuhuje. Twabanye mu bihe byiza byo gusenga. Ariko aho nkaba njewe nta muhamagaro ndumva. Nkumva gusa ni ibintu n'ingagakiza twasanze mu miryango twasanganye ababyeyi. Ariko ngumva gukorera Imana biraba byinshi muri jewe, sinumva ko no umuyobozi. Bukeye
igihe kitabaye kirekire nibwo abantu batangiye kutubwira ngo batwizeye ngo twoba ngo bavuga butumwa kuvuga butumwa ntazi kwigisha kumva n'ibintu abantu baba bavuga bitarimo ariko burya nibo bari ko bareba bakabona igikwiriye ariko twe je numvaga ntaribona bukeye mbo muvuga butumwa tangira umuvuga butumwa buke turaho bukeye aho namenye neza ko Imana yayishaka ko ari congeraho zanibuka nari njyamye igihe kimwe mu ijoro mbona umuntu araje arambyutsa arambwira ati cara tuganire nicare tuganire ati ndashaka kuja ku ishuri rya Bibiliya ishuri rya Bibiliya ryari ryaratangiye umusasa arambwira ati sinja ku ishuri rya Bibiliya ati kubera impamvu hari mfite impamvu zankuye ku ishuri rya mbere risanzwe none se wowe wayuza nje waretse ishuri risanzwe nje kuri theology ngo nje kwiga theology wayobye avangiwe sinzi niba tutorekeraho ngaho ariko ndumva ikiganiraho gikomeye cyane aho hariho ibintu birebire navuga byari byarandikesheje ishuri risanzwe urabitubwira hanyuma rero aho ngaho uwo muntu aragenda muhakaniye amara icumweru ngo amara icumweru asaragaruka icumweru ca kabiri arambwira ati naje ngo uzuje kwiga ishuri rya Bibiliya gute se ndamubwira ati wewe ukeneye kumpa hamwe amajambo jewe naretse ishuri mfite icyatumye ndeka ishuri none se wewe kuko utakimenya aravuga atoya jewe ndashingiye kuri ico uje ku ishuri rya Bibiliya niyo mpamvu ntari umugisha wawe ndavuga atoya arambwira ati nsigaje kugaruka inshuro imwe genda uzabitekerezeho iyo nshuro imwe ni ingaruka uzambiga igisubizo ca nyuma ariko umenye ko kwiga ishuri rya Bibiliya niyo umugisha wawe uri ahita agenda bukeye ariko uko yaza akagenda bagaza baca mu gatondo nkarotorera umugore n'indi nshuti yanje yitwa Charles mvuye kure ubu nyine atuye mu Buganda ndabizi ikiganiro nikimugeraho azahita yibuka ivyo azavyibuka kandi nawe nzafata n'umwanya wo kumushimira wa muntu aragenda ndasohoye ndiryamiye bwaca mu gitondo nasanga ari inzozi kabarotorera bakambwira ati ariko nyine wagiye atoya hari impamvu zotuma ntagenda azibabwiye impamvu ya mbere navuye ku ishuri risanzwe nagize ikibazo c'amaso yego none se ubu kuri Bibiliya kijya kibazo carangiye nanone nico canteye kutiga hanyuma rero impamvu zo gusaba kugenda nasoye nshikiriza ibidumuzi niyo mpamvu navuze ko ndasubira ku ishuri ya muntu uzuza kumbwira ico kibazo ntakiza karanjarira ngo ndangize ndasoye ndategereje nyuma y'icumweru ca gatatu tagaruka arambwira ngo iyi niyo nshuro ya nyuma none umbwira ijambo rya nyuma ariko wibuke ko umugisha wawe nakubwiye ko ari hari muri theology numva arangerageje ndamubwira ati wewe tibikunda atoyaye birakunda genda wewe gusa uje kwiga ibikurikiro uzabibona ego aragenda mu gitondo mpita mzuka umugore yari yabyutse nka mbere aragenda no muhungu yari yabyukiye ku musozi yari atarashaka ubu yarashatse n'umugabo ngo arangize bitangira gushaka umugore aho yari ari ndamubwiye tuba muntu yari yagarutse mu ijoro uzuka kare ntarakubwira yari yambwiye ibintu bikomeye arambwira ngo ni inshuro ya nyuma kandi nutagenda uzabutakaje umugisha wawe urumva uzabutakaje umugisha wawe ubwo arambwira ati nje ndagushikiye gende wige ndagiye nje gushaka wa muhungu ndamubonye ndamubwira ati ariko ikibazo se ni gute jewe birangoye nzabishobora gute wa muhungu arambwira ati genda ibizakugora tuzagushigikiye umugore ahitangurira ikayi n'ikaramu twari mu nkambi ego none ngo arangize namagenda aje ku ishuri najanye Kamambiri umunsi wa mbere mushike barambwira ngo ku kigo ntibemerewe kwigana Kamambiri yari nka sandari arajanye gisagara sandari hanyuma rero ngo turangize duhita dushika ku ishuri ngo mpashike icyakinteye ubwoba kuja ku ishuri kwa gukurikirana amarezi mushike bitasanga bazavuga ngo uzawiga gusuka kurikira neze mukazifatira imuhira ugatwara ikayo kaja kwimurira mu rugo ndavuga ati cyo kirasubira nico cyari kinteye ubwoba
noneho ngo ndangize mpita mfata amakayi ndayatora ndagenda ntangira kuja kwimura noneho nama ntangira kuja gukora ibintu by'ishuri sanga icari kinteye ubwoba kiba kirakemutse ngo mare nama nshikanije watwaye amakayi ahubwo abarimu bagaza bigisha kenshi mu makayi yawe nama mfata wa muhungu na madamu kiga madamu nawe akandika uvuga ngo azi kwandika none je nagaza mfata ibyo batwishe ku ishuri mu mutwe ibikeneye kuja ku ikayi navyo akaba ari wo mbishira nawe akabifata no kuvuga ngo mba ndize ishuri rya 2 imyaka 3 ndarisoje ngo ndisoze bitanumva naryohewe haza irindi shuri ahantu bita ku Masanga nawe mbita mfata undi mwanya mpiga undi mwaka w'ishuri donc no kuvuga ngo ngera diplome 2 diplome y'imyaka 3 ndi diplome y'undi mwaka ya Bibiliya nandi maseminari nagiye ncamo no ngo ndangiza ivyo tangira kugenda mvuga ubutumwa ego tugiye nari ngorora mu rusengero nyine rwa Pisima batangira kugenda banizera bakamba umwanya nkabwiriza kugeza aho banizeye ndahari bavuga ko bagomba kunsengera udahari ubupasiteri abagabo bita ba Mudaheranwa abagabo bita ba Bishop François nibo bavyeyi banje abagabo bakomeye Mudaheranwa yarandeze bihagije anyigisha amahame y'umurimo w'Imana none batangira kugenda banyereka buke bukeye mbona baransengere mba nisanze muhamagara ndavuga tuku narahamagara tangira sasa gukorera umuhamagara puramwo nitambara z'umwotsi puramwo n'ibyiza n'ibindi aho turahagera nugarukira ukabanza ukambaza ariko rero uko nahamagawe kuviriya kugera ubu ngubu kureva ndiho iyo urevera kugira ngo nisange ku burevera twari twaje muri conference utugire cyo twumva ngo baradusenge muradusenge gute muri conference turanga ariko kubera ko ari twebwe twari twigira François aratubwira muvyeyi wacu François ne yari turamuramukije aratubwira ngo twe tumenya kwigiye kigeze ngo niwe muvyeyi wacu niwe umenya kwigiye kigeze hanyuma araduhamagara kugeza ubu sanga ndi muri izo nzego ariko nagiye mpamagagwa mu bice bitandukanye nabanje gukorera amakorari nakoze ivuga butumwa nabayeho umudiyakoni igihe gito nabayeho umwarimu w'ikanisa amahinga kabiri nabayeho umwarimu wa Sunday school nabayeho na konditeri igihe kirekire rero umuhamagaro wanje wagiye ugira ariko mpamagagwa mfite ikibazo cyo kutabona kimbera imbogamizi iteye ubwoba cyane aho hantu turahaguruka atubwire neza hari n'abantu bageze bumva ubutumwa nabwirije ariko bareba ukuntu ntabona bakagira ikibazo cyo kuntumira rero ubu Imana yakoze ibitangaza amen asigaye rero twarahamagara ubu ko turakorera Imana rero ngira ngo ico mwatubwiye ngo tuvuge ku muhamagaro w'Imana nasanze Imana izihamagara abantu idashingiye ku masomo izihamagara abantu idashingiye kubabona izihamagara abantu idashingiye kuba afite ifaranga izihamagara gusa umuntu irebye iriya mu mutima ikabona ko umuntu yayikorera rero niwo muhamagaro w'Imana twawisanzemo twisangamo tudafite ibirengero murakoze cyane kuri ico mwari mutubwiye uko niko twahamagara Pasa murakoze cyane muzukuri turagushimiye n'aba badukurikirana ni benshi batari baza ayo makuru ariko kurumva paseri atubwiye ibintu byinshi ariko hari ibintu tugiye kugaruka kugira ubidusobanurire neza tubimenye kuko wavuze ibintu bikomeye cyane abantu bamwe bazi ngo Imana igiye guhamagara izihamagara bajya bize za kaminuza nyinshi bajya bari mu miryango ikomeye ariko twaje gusanga ko ukuntu Imana yagiye guhamagara ni mu buryo butangaje hariho n'abantu benshi batari bazi uko babaye conducteur nkanje sinarizi ko babaye conducteur uko akazi ubishobora neza ukaririmba amakutana akagenda neza ubukonditeri bwacu nyine bwiriya nageza mbishobora akazi ubishobora kuko ntibari kuntoraga utabishobora Okay, arakoze cyane hanyuma hari ahantu pastor dushaka kugarukaho hadusobanurire neza watubwiye uko igihe Imana yaguhamagaye ufite ikibazo cyo kutabona
benshi ayo makuru hari igihe batayazi, bakubona nyine ugenda ubona wenda batazi ko Imana yaguhamagaye utabona wenda. Dushaka udusobanurire niko wavutse cyangwa n'indwara yaje igufatiramo kugira icyo kibazo, udusobanurire ukuntu washoboye kwiga na teoloji none mu burambuye urayigura imara kandi ugira ikibazo cyo kutabona. Ego, murakoze cyane. Okay, murakoze. Ndumva ikiganiro cyacu cyofata iminsi myinshi cyane. Turabasangiza iby'ibanze biza kudushobokera. Kizagenda kigira ibice. Ego cyane. Igice cya mbere n'igice cya kabiri. Cyane wabitwemereye. Hanyuma rero mu by'ukuri murakoze cyane. Ndabizi ku bantu baba badukurikira nyine bazagenda bakurikirana bino bice. Mwari muvuze ngo tubabwire ikintu kijanye n'ikibazo twari dufite nyine cyo kutabona. Ni ikibazo kavukire cyangwa ni ikibazo nagize mukuze cyo kugwara. Urumva njewe nakimenye nyine maze kumenya ubwenge n'umwana nyine ufite nk'imyaka 10, nibwo nabonye ko ibintu bimwe ntahambibona neza. Hanyuma nje bose nari naramenye ko nshobora kuba narakivukanye cyangwa ndakivukanye, ariko maze kubonana n'abaganga niho nabimenye. Bambwiye ko ari akantu nari navukanye iruhande rw'imbone kagenda gakura kuko urwego nari ngezeho bunyine rwari urwego ruteye ubwoba, kuko habe n'umuntu nari nsigaye mumenya ari uko duhuye turamukanyije. Wumve ko umuntu uri muri metero zingahe sinabasha kumubona kuko ubuhanya bwanje abantu benshi bagenda gukurikirana, ariko ni ikibazo namenye. Donc bavuga ko ari akantu navukanye ariko katari kumbona, kagenda gakura kari grave, gahita gasa n'akantu kagiye gutwikira imbone kazitera umwijima. Ubone ko umudokiteri wamvuye yambwiye kubisanzwe mbere nabona nyine mbona, ariko mbona umuco warashize mu rero uko niko byagenze. Hanyuma icya kabiri mwari muvuze ukuntu wize ari uko bimeze. Nababwiye kuko ari umuntu wambonekeye mu nzozi ampatira kuja kwiga, ariko nje ta gahunda nari mfite yo kwiga. Hanyuma nize teoloji, mbabwiye ko ari imyaka 4. Umwaka wa mbere nawize mfite ngendana ubwo bumuga, cyo kibazo cyo kutabona ngifite. Ndiga pe kiga ngakurikirana bigisha kubijanye n'umutwe wari muzima, ari muzima, nageza mfata kabroka ibintu cyane. Bategura exam nageza nironka amanota menshi abo twiganye babizi. wewe byose byabaga biri kole mu mutwe. Donc sinizeraga amaso ngo haraho ndeba nko ku ruhande, nabibikaga mu mutwe kuko niho nageza mvuga ati niho nza kubikura. Ndiga umwaka wa mbere narawize, turiga kandi twagaza twiga umwaka wose twawurangiza. N'amakonje yabaga ari make, hari n'igihe twabura amakonje kuri Noel tukayabura pe, bakaduha konje umunsi buca umukutano, twama twinjira mu mukutano tugasenga, twarangiza twama dusaba ku ishuri. Ndiga umwaka wa mbere kaja kwiga ngatahana amarezime, umugore akayandika. Ndanamushimiye nawe cyane. Ntagucire mu ijambo ugeze aho ngaho, wakazumudikta ibyo mwize mu ishuri bakabyandika. Oya, nagaza ntahana ikayi ngatira ikayi y'abarimu, kamubwira ngo dutangiye donc none biga ibitabo. Ego, hariho ibitabo baheraho bavuga ngo ni za kuangalia, bitabo byo guca hejuru, ni introduction ya Bibiliya, introduction ya Bibiliya yose. None mwaje kuyiga bakabaha ikayi zayo. Donc hari abandi barangije, abanyeshuri bari imbere yacu, ukagenda ukaja kwitira. Ndagenda ndayitira nkamubwira ngo ufate izi resume nizo dutangiye kwiga. Akarara afata resume, ugaca mu gitondo ukazijana ku ishuri, ngasanga nkazigarukana, nava ku ishuri agahita afata, ugaca mu gitondo ukagera. Donc tukagenda twiga ibintu namaze kwandika, ufite kagenda mbikurikiranira kwikaye. Rero uko niko twagaza tubigenza. Rero wa gitabo gikurikira naco ngahita nsaba kayi yacu ngayitira, kindi gitabo gikurikira ngasaba ikayi yacu ngayitira. Umva rero namara kubyandika ngagenda hagabo usanga mfite amarezime yuzuye. Abarimu rero batangira bigishiza amakayi yacu, uko niko byagaza bigenza. Murakoze cyane. Ndumva muzukuri ni imirimo y'Imana, ni imirimo y'Imana kuko wize mu buryo buri bwa miracle butangaje. Hanyuma murakoze cyane, tituratasije yacu
ayo yose ni amatestimoni yo mu muhamagaro. Hanyuma reka tuje ku kindi kibazo cya kabiri cyangwa cya gatatu kivuga ngo ese ni ibihe bibazo woba waragiye ucamwo mu muhamagaro cyangwa umuhamagaro w'Imana kurumva n'uw'Imana nta bibazo bikwiye kujamo. Dushaka udusobanurire nimba hari ibibazo cyangwa nimba ntabyo wagiye uhura nawe umuhamagaro w'Imana. Niko murakoze cyane. Ikintu kera ciswe ikibazo kiba cyabaye ikizamini kizagitera ubwoba, ariko kandi turagenda dusubiza uko bishoboka. Ibibazo bitabaye mu murimo w'Imana ntabyo biba bihari. Yego. Kuko Satani aho niwe ashora imbaraga mu kurwanya. Twagiye duhura n'ibibazo nyine mu murimo w'Imana kandi bikomeye. Mpereye ku giti canje jewe nari mfite imbogamizi izo nahereye mvuga zo kutabona. Imvire ngo baravuze ngo ubaye umukozi w'Imana ufite ico kibazo, urumva iyo ni intambara yawe ubwawe wenyine. Uko nasomaga ibitabo byari biteye ubwoba. Ndibuka hari umukristo umwe nigeze gusoma muri Bibiliya, araza ansanga mu rugo arambwira ngo ndagusabye tugasubira gusoma muri Bibiliya uri mu bantu, ati kuko ukuntu ureba biteye ubwoba. Ariko ndashimira abantu bagizemo uruhare kumvuza. Imana ni ukuri baho umugisha. Ndashimira mudaheranwa ahantu ari, Imana imumugisha. Asante. Mudaheranwa niwe wafashe umukingi mu kumvuza. Ndashimira umuryango mvukamo bakoze ibitangaza. Bakuru banje batari hano bari hakurya y'inyanja, Imana ibamfira cyane baho umugisha. Rero ico cari kibazo cari kimaze kuntera kivuga ngo mve mu muhamagaro, heba akazi, reka biri ukora, tuzoguma guhagarara imbere y'abantu ufite kiriya kibazo. Iyo ni intambara imwe nari cyane. Intambara ya kabiri iba mu muhamagaro ni ukuvuga ngo umuhamagaro niwe nico kintu kibamwe intambara. Umuntu wahamagawe n'Imana ategerezwa wese guhura n'izo ntambara. Ugira intambara zo kuba ufite wenda ikibazo bene ico ukabutunze abantu bize bibimeneke, abadokiteri, amalisansi cyane kugira ngo bahagarare. Ikibazo gikomeye tuvuga ngo umuhamagaro nta kibazo cyobamo. Izo zose ni intambara twagiye duhura nazo, ariko icagiye kidushoboza kuzinesha amavi. Twafata imyanya minini yo gutinda imbere y'Imana, Imana ikatubwira ico tuvuga. Bakivuga bagahita bagira ngo vuye kuri kaminuza Lubumbashi. Uko niko byagiye bigenda, ariko mu muhamagaro bagiye duhuramo n'izo mbogamizi zo kuba dufite ibyo bibazo byacu ku giti cacu, duhuramo n'abandi bantu dusanga baturusha ubumenyi iriya. Izo nazo zose ni intambara. Duhura n'ibindi bitero byose bya Satani adusukaho amajwi kutwumvisa ko tutagomba kuyobora tumeze gutya, ariko kandi umuhamagaro w'Imana utareba. Imana yageze tubwira nimukore turabashirika. Yego. Satani kavuga turakora, ufite ico kibazo uje ngizi intambara ziba mu muhamagaro. Umuhamagaro ubamwe intambara, umuhamagaro ndetse w'Imana niyo ubamwe intambara. Naho undi muhamagaro se ubucuruzi n'ibindi waramukagira ubute, ariko ndatambara. Murakoze cyane. Yego. Pastor arakoze cyane, adusobanuye ibintu bikomeye, kandi hari ikintu yavuze kandi gikomeye cyane. Kuyobora ufite ikibazo cyo kutabona, ukayobora ikanisa ririmo ibihumbi n'ibihumbi z'abantu babona. Kurumva ni ikintu Imana yonyine yokora gusa, yonyine yokora, kuko urumva ni ikintu gikomeye cyane. Abantu batari babizi kimurumva uko ari ubuhamya bukomeye, kandi ari Imana yagiye mukoresha ibintu bikomeye cyane. Hanyuma reka tukubaze wenda ikindi kibazo, ni ayahe masomo umaze kwiga muri uno muhamagaro w'Imana? Kuko umuntu azamagagwa wenda akagira ibyo yigamo bibi cyangwa byiza, we ni nk'ayahe masomo umaze kwiga muri uno muhamagaro w'Imana? Urakoze cyane. Ibyo umaze kwiga ni byinshi muri uyu muhamagaro w'Imana. Cyambere ngitangira naheze nibaza ati mbega umuntu azamenya abantu gute? Niba hari ikintu cyambere kigoye mu muhamagaro, kubanza kumenya abantu.
nabanje gufata n'igihe soma ariko ngo ndangizeje kwiga igisubizo cyane cyane mbanza gutinda mu bitabo biriya bya Mose sanga ukuntu abantu bagiye bagora Mose ndavuga ati tugomba gutinda ku ishuri ryo kwiga abantu nize abantu namenye abantu mu muhamagaro hari igihe muzamushorerana n'umuntu mu muhamagara akakubwira ngo turi kumwe mukabana kabisa cagihe muri mu mwuka muri mu munezero mwafatishije mwahura n'ikibazo gutya usaba kumushaka ukamubura iyo niryo somo ryanjye nize ego abantu ndiboroshe umuhamagaro kandi ari n'igihe mushorerana n'umuntu mudafite umuhamagaro umwe bwaca nyine yageririye akabona we si ibyiwe akakureka icya kabiri nize muri uyu muhamagaro nize kumenya Imana nubwo ntarayimenya yose yanyeretse agace nkakujya yakeretse Mose ariko maze kubimenya nasanze Imana itazitererana umuntu wayiyambaje mu muhamagaro yamigenda inshorera kugezaho nayiboneye ejo bundi muri ibi zo kuvuga umuntu umwe yamahitaza ati ntekereje ngo uje kwipimisha kwa muganga yego kandi kwipimisha ahantu hari sempure hari muyinga ngo tuhagere umuntu yamatubwira undi muganga ati kino kibazo ufite ntabwo wacivuriza hano Jigitega ngo Jigitega umuzungu utanze arambwira ati kibazo cyawe ndakirebye nsanga no guhuza n'umuganga mu Rwanda wumve nkicoke abana barangana kuza no muganga ibintu biba biratungana rero nabonye ko ari Imana yarekenera ngo ushigikire umuhamagaro wanje nakundaga kwigisha gakunda gutegura amasomo menshi ariko nareba ukuntu yose ahera mu mutwe gusa ngakenati yoba nuteguye amasomo kazanyashira nk'ahantu kayakurikirana mpanyasoma abana kunta abandi bategura amasomo bayagira gute yakurikirana nsanga rero namenye Imana ukuntu yashigikiye cyo kindi kintu namenye muri uyu muhamagaro Imana yaranshigikiye kandi iratangira kunigisha abantu kugeza ku rwego mpagaze undi ruraba rurerure ariko aho rugeze mbikesha Imana ndumva ari ukuntu ushobora kwishura n'ubu turakomeje no gukomeza kuyizera komeje kuyikurikira ndacakomeje no gutwigisha kandi n'ibyo dukora byose tubikeshayo murakoze cyane hanyuma hari ikibazo nshaka kukubaza kuko watubwiye no mu gihe mwari mugifite ikibazo mwakaza mutegura amasomo mukayigisha none dushaka utubwire itandukaniro y'ukuntu mwateguraga wenda mutarabona wenda n'ubu Imana yabafashije murakira itandukaniro noneho rihari mu buryo bw'imitegurire y'ijambo ry'Imana biratandukanye ubu nyine wowe wenyine bino bikubera ikimenyetso ibi nk'ubu amasomo menshi ubu nyategurira hano kuri ibi ngibi bintu bisa n'iby'ikoranabuhanga urebye nawe witegereje muri aka kantu urabona hari ibintu byanditse ubwo ni mashini yabyanditse kubera ukuntu bipanze neza ubu nije wabipanze njenyine ubu hari itandukaniro rikomeye mbere narategura ngategura ibintu nyine amasomo ngayashira ku ikayi ariko sinyasoma tuyasoma hakabwo nshika n'imbere y'abantu amwe nkayibagirwa ariko muri ibyo bihe navyo ndashimira Imana Imana yageze inibutsa ikamibutsa amasomo yose ngayafata mu mutwe nkavuga ibindi 10 nkavuga 20 nkavuga 10 nkavuga 5 nkavuga bingahe zose ngabikura n'ubu ndacabifata ariko itandukaniro nuko ubu nyine amasomo yose ngenda nyakurikirana mbanyasoma isomo rya mbere kavuga ati niri kagerekana aho yanditse isomo rya kabiri niri itandukaniro numvaga muri nje harimo umugambi ngira ngo nubu nyine hari nk'amasomo ushobora kuba warakurikiranye pangira projecteri nyishira ku bikuta nereka abantu rije n'iryo tandukaniro rero naje nkayasoma hariya hari aho navuye hari aho ngeze kubera ko ikibazo cy'amaso cyakize nubu ndifuza gutera imbere nifuzaga gukoresha mu mashini ariko ubu mfite kanosyo gatoya nsigaye nzi kwatsa imashini no kuyizimya ubu ndategurira muri aka kantu je nyine nkamenya aho nja ahantu ho kwandika nkandika n'ahantu ho kwaregistra ibintu nkabya registra donc wumve ko ubu nibidashoboka nifuzaga no gusubira ku ishuri ariko ko ndabitegura ko ndifuza Imana ishoboje ikamba n'umwanya
n'abo dukorera amakanisa dukoreraho batwemereye ndifuza ko no kwiga icongereza kugira ngo ndebe ko noza mfata amasomo nkayakura mu rurimi rwacu nkayashira no mu rurimi rw'icongereza ni ukuvuga ngo ubu Imana yangire neza irankiza ndashaka kwiga ndabona ntarakereza ndashaka kwiga ari amasomo nshaka kwiyongera hari itandukaniro rinini cyane kuko ubu amasomo nyakurikirana ari kure nosiga isomo ku bushake bwanjye ariko ubu sinosiga isomo ngo sinayibona murakoze cyane muzukuri Imana yakoze ibikomeye naje ndibuka kuko nyine kenshi wakaza kubwiriza iwacu uburyo nyine twakatureba ukuntu wakazusoma kari uburyo butangaje uteye ubwoba nabwo bwari uburyo butangaje kuko ukuntu wasomaga ntitwari tuzi ko wakazubibona kandi nagiraga na complex nicyo kintu gikomeye Imana yakuyeho complex burya umuntu yafite urugingo rumugaye agira complex ndihanganisha abo dusanga ico kibazo abo baba bagifite ico kibazo buriya ni ugukomera n'izo complex bakazigabanya bakavuga icyo Imana yabashize ku mutima ubu ngubu nabo barashobora gutabaga umwanya n'umwanya ariko kabisa ndabihanganisha kandi nabo babwira ngo bakomere cyo ni ikintu gisanzwe burya nageza numva n'umuntu ambwiye ngo some muri Bibiliya ahita ambwira complex kandi nkaba nzi gusoma kandi nkaba nshakisha ibyanditsweho biri vuba ariko nareba abantu banitegerezwa mu maso ngahita ncika intege ariko rero ubu soma neza Bibiliya iriya ubu ngubu ni ugusomera igitabo iriya Imana yarakoze cyane ndayishimiye cyane muzukuri Imana ishimwe cyane yakoze ibikomeye hanyuma hariyo parti ya kabiri parti none ya kabiri yo izaba ari intahe izaba ari intahe y'ubuhamya zabutanga rwose y'ubuhamya ndafite n'igiterane nawe ukiraho ndategura igiterane nzatumiramo uwo muyobozi nyine wamvujije mudaherana yego umubyeyi wanje ndamukunda ndetse ndaza kubaha n'ifoto muri iki kiganiro nimushake mushire cyane turamushiraho cyane mugishireho kandi n'iki kiganiro no muzakimugezeho ndamushimiye niwe muntu wafashe umukingi wo kumvuza n'abavandimwe n'abandi bantu bose bansengeye hirya no hino n'uwatereye utuntu twe dukeye ubuhamya nzabutanga haba aha haba no mu giterane mfite ubuhamya bufite amaparti menshi nico gihe nagiye mpamagagwa ntamagawe Kenya iki cyose ndi mu gikeneye ko nzakibabwira guhamagagwa Kenya ariko ngagara muhamagara aho guhamagagwa mu rugo ntakiriyo harimo inzara ibyo ndi mu bikeneye turabikeneye cyane zagiye bamuhamagara guhamagagura umukozi w'Imana ukazubanza ugashaka ngo uje gutira ihuzu uje kubwira abantu ubutumwa ibyo ndi mu bikeneye turabikeneye rero incuro ya kabiri muzaze dushiremwo n'ubuhamya ariko Imana yankoreye ikintu gikomeye nzayinambaho nzayigumaho kandi rero abadukurikiranye ndababwira kuko Imana ikora Imana iracakora ndimucika intege namwe zababera igisubizo murakoze cyane kuba utwemereye niyo parti ya kabiri hanyuma tuja kugana ku musozo w'ikiganiro cacu twari twavuze calling umuhamagaro niyo cyane twari twahagazeho icya kabiri kizoba ari cy'ubuhamya gusa hanyuma message ya nyuma ni ihe message woheza umuntu young minister umuntu ukiya winjira mu muhamagaro w'Imana message wo mugenera kugira yo mufasha mu rugendo rurerure agiye kujamo bwo gukorera Imana murakoze cyane message zo ni nyinshi ariko iyo muhaye gusimwe yaba ari hano hafi cyangwa ari kure no kudacika intege ego kudacika intege buriya amajwi menshi twumva iyo kuduca intege aduca intege ariko iyo tuyirengagije tugera kure urabona iyo nshikira intege ibyo byose ngubwiye tuba twakoranye ikiganiro taho nari kugera ariko ibanga ryo kugera kure kudacika intege message mbahaye wewe wabyukiye ku kibazo cyangwa wewe wakirayeho wowe ufite umusonga waraye ukurya
ukumva urashaka kugukura mu byawe ndagukangurira kudacika intege uwo musonga n'uw'akanya gato uzaceceka uzagera kure umusonga niwe uzacika intege ariko wowe gumana intege nke zawe uzagera kure. Iyo niyo message mbahaye muri iki gitondo mugiraho muba mwubahwe kandi Imana izabageza kure. Sawa, murakoze cyane. Message ya nyuma turangiza niye message woheza abakunzi ba New Legacy TV baba dukurikirana ubu nyine, message wobagenera abakunzi ba New Legacy TV. Message ya mbere no bagenera ni message zintangaza cyane. Ego tubona abantu badukurikiranye ashaka kwama gukurikirana atakoze kuri hajya hantu bita ngo ni sabone. Ego akimana urutoki. Message ntanze ya nyuma no kutimana urutoki. Ego muzatanga urutoki abantu bose bazacishaho kino biganiro uzatanga urutoki ukore hajya kuri sabone ukore no kuri kajya kantu kagakumwe wemerere kugira ngo duteze umuvandimwe imbere. Nawe nubikingura tuzakora tuguteza imbere. Umuntu wese ubonye umwanya wo gukurikirana ikintu tukimana urutoki. Iyo niyo message mbahaye. Ikindi ndabaha message yo gushigikirana. Muzashigikira umuvandimwe kuko ikintu ciza gituma umuntu atera imbere no gushigikirana. Wereye kubabona kino kiganiro mu mushigikire umuteze imbere muzamure. Murakoze cyane. Ego Pastor, reka tugushimire. Uzukuri turagushimiye cyane ku mwanya wanyu mwaduhaye. Turabizi mwari mufite ibindi bikorwa byinshi ariko mwabiretse kugira mubashe kudusanga izino message. Turabashimiye cyane. Imana ibaho umugisha kandi tuye tubashimiye kuba mwatwemereye parti ya kabiri. Abazungu nibo bazavuga munejejwe n'inyongezo mwanejejwe n'ibyo mwabonye. Yari inyongezo niyo kunejeje banza unezezwe n'iki twakoze. Ego ni ariko ntaco twemeye yego y'abakozi ni yego ntawo yibamo. Ego gusa nyine muzasaba mudusange hajya mwadusanze niyo muzadukura. Ego murakoze cyane. Reka dushimire abakunzi ba New Legacy TV mwamudukurikirana mwariko mukurikira kino kiganiro. Imana ibaho umugisha. Hanyuma reka nsubire mu ico pastor yavuze abantu bazabimana urutoki uwo hore wa kino kiganiro ukaba watwimye urutoki. Imana ikubabarire. Ego Imana igufashe ukore hariya kandi ufashe no kubisangiza n'abandi bumve ibi message ikomeye Imana agikorera bene data kuko niyo twigiraho amasomo akomeye akadufasha mu buzima. Oya nukuri gato urutoki ndibarwa Imana kuko maze gutekereza nje kuri aya mamega uzuramuka utemereye bajye baguhaye sijaringa ya minsi wayaguriye igenewe kazoshira agahita ashira nanone wakoraho agashira aho kugira ngo ashire utakozeho ukoraho nanone agashira wakozeho cyane kuko hari igihe abantu batekereza ngo nukutumarira amamega. Oya suku yabamarira nukuduteza imbere yarangiza amamega nanone agashira nanone udakozeho azashira. Kandi murabona ko aya mamega yacu nyine afite iminsi agenewe cyane. Murakoze ariko cyane ikigenewe ni urutoki. Imana yaremeye gukoraho bamva ko bazaba baruvuga ngo nubwo gukoraho murakoze. Murakoze cyane. See you naho butaha. God bless you so much.